August-Wani Imphal, Ngangom Kiran Pau Pajari, Ahan Badamur Pau. COVID-19 naging akthong na bagi Jana Andalon campaign Manipur da sumay pang na pangthong na ba Rajapal madi Mukhyamantri na hairi. Kendra ki Consumer Affairs Food and Public Distribution Mantri Ramvilas Paswan laikidre amasung. Laibag asita COVID-19 nagi naw farakpagi sang sada marpu mga dasmik ani mga yaure. Laibak asina COVID-19 gi laichat mayok nariba sigi yenglaga masidagi ngakthok nanaba aikhoina araiba thawong ahum face mask uppa phut taruk lapna laiba khutsa sengna hamba madi mai mit taru tanana thambina ba haijari masigi matang da saknaraba film actor Gurumayum Boni Sharma face mask uptaba social distancing ju pidaba khutsa matam chana ningthina machudana so hamdoktana kamaina corona virus tagi laphok ngamdoino हाइरिबा भाइरस सिदगे कोइ लाथोक सेरगदि खुत्सा तोइना निथिना हमदोक पताय फेस मास्क मतम चाना उपतारे मियमगा वरी वताई सानाबा सटपा मीटर अनिगी डिस्टेंस ता वरी साबा हाइबदि सोशल डिस्टेंसिंग ngakna चल्लबा तता कोरोना भाइरस सिदि ngakथोक ngamdoइनि नत्रदि अखोइ कोरोना भाइरस तगी काइदोंगदा सुलाथोक ngमोय अखोइ सेक्शनजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना COVID-19 nagi ngakthong na bagi pandamda laibak sinbathung na sathagada jana andalon campaign ngarang hawdokre Manipur da su Rajapal Dr. Nazma Heptullah na COVID-19 nagi ngakthong na ba punna wasak lawminarasi haina miyam da appeal tawri Mukhyamantri Nongthom Biren amasung atay miyam na su laina asitagi ngakthong na ba chana kanglon ngak na ba punna wasak lawminakre Mukhyamantri Secretary ta pangthokki batsama thormamada wasak lawki wasak adu punna lawminaraduna Mukhyamantri na COVID-19 ngakthong na ba piri bachana kanglon adu inna ba appeal tawri Hai Manipur gi miyam da appeal lama tawjari madudi COVID-19 pandemic asi ekhoi punna thengnamina si masi thengnamina na ba honabada World Health Organization na piri ba chana pathapsing samna hairabada face mask sinaba aduga social distancing thambi ba khutsa toina sapona natraga sanitizer senaga hantopiba hairiba chana pathapsing asi ngakna satlabadi ekhoi sungsoi soina license sidagi kiningai oide masi World Health Organization na haiba aduma pichibi pumna yana poni aduna miyamna maram naitna mapan thopi kanu gimda lebiu mapan thoku matamda mask adu social distancing aduga khutsa toina sanitize toba kaubi ganu haidna ya product National Sports University bu Kangpokpi Jilla gi manung salhangadore haibu wahodagi Kanglup ani gi marakta sound unkhatnaba phibam amada laire hari Imphal West gi manung chanba kautrukta sagaliba National Sports University asi Kanglup amana Kangpokpi district gi manung salhanaba kan honarakpadagi mapamadu gi akoibada sound unkhatnarakpani hari Irang adu lakshinanaba Imphal West District Police gi kangmuna kan honaki Phayeng Moidangpok Kangsup Tairen Pokpi Kautruk Sanjam Kunau Sanjam Chirang Moibung Kunau Kurkul Kanto Laimakong Awang Sekmai Nongthombam Amadi Kangla Tungbidagi Lakiba Masing Yamna Miyamna Sekmai Kendragi MLA H Dingogi Yumda Laktun Wakatki Pamdabu Thodok Sing Thorak Patingna na Bawjik Sumakatana Raja Police na kan nangak senbagi thabak chathari Ziribam Hospital gi infrastructure amadi staff wat pagi matang da pungni punipan gi total shutdown tawgani haina tawrumadu tokre aiko gi Ziribam Paumi ngachem Biswajit na hai jila asigi DC SP amadi mari lainabo official singa district hospital monitoring committee gi mihut singa yanabo purakpargi khongjang asi handokki bane Imphal West Jilla gi Maklang Awang Laikai gi nupagi asi bhaksang ma haukiba tha asigi ahumda fangle Patsoi Police Station gi osina thokpa cherol amada hai mapamadu gi miyamna phongdorapagi matung ina laikhidraba mi edu salam mayai laikai degi sahi maripuram suraba mi ema oiramba yai hari adu moinama kanaguma mi amatana laikhidraba mi asigi matangda wafam amata phongdorappa laitri maramaduna hayeng ayuki pung tara phawgi manungda imung manunggi mi singna masak takladrabadi ain gi matung ina aroi mathung mangam pangtokhragani hari tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Kendra ki Consumer Affairs Food and Public Distribution Mantri Ramvilas Paswan ngarang Delhi Hospital amada laikhidre masagi sahi homputra mari suraba dalit lusing basi matam khargi mamang dagi thamoi gi laina amaga mari laina hospital laing dun lerkhibani lusing basina laikhidabada Rashtrapati Ramnath Kovind na awaw phongdol aduna hai yamna mityang sanba lusing ba mamang jare mahana laikhidabada imung manung nang horiba awabada saruk yari haiki
प्रधानमंत्री अवाब फोंदोलदुना हाई लुसिंग असिना लेखिदबदा हांगहौरिब मफम असि मेंसिनब ngamnaroidaba achouba ahoba amani aihak namar ama mangjere amadi maman yamlab लुसिंग amagi award palairagani haina प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी na makha tana phongdoklei राज्यपाल डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना लुसिंग असिना लेखिदबदा अवाब फोंदोलदुना हाई जाति असिना मसागी ओइजब थादोक्तुना मियामगिदमक्ता सेवा तोरंबा थमोइ सेंगलब लुसिंग अमा मांगजरे महाकु सौगतप सिंग अमदि इमुंग मनुंगना नंगहौरिबा अवाबदा सरुक यारि हाइना राज्यपालना फोंदोक्लei मुख्यमंत्री एन बिरेन अवाब फोंदोलदुना हाई एलजेपी की फाउंडर अमदि केंद्र की मंत्रिमंडलदा यामना मरु ओइब मिसक अमा ओइरंबा लुसिंग असिना लेखिदबगी पाउ ताबदा थमोइ सोंगना अवाब फोंदोक्लei महाकि थवाइना ईश्वर की मफुंदा शांति ओइना लैरुब ओइरसनु महाकि इमुंग मनुंगना नंगहौरिबा अवाबदा थमोइ सोंगना सरुक यारि हाइरि लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अमदि हानगी मंत्री काराम श्यामना अवाब फोंदोलदुना हाई रामविलास पासवान लेखिदबसी लेबाक असिगी तनतना मणिपुर की ओइना सोगो मांगजबा मनी महागने हिंगलिंगै मतमदा मणिपुर मियामगिदमक यामना खनखिबा मदि मतेंग कया पांगबिरखिबा लुसिंबा अमा मांगजरे हाइकी महागना ताम तरानिथोइरक एमपी ओइना कादुना लेबाक असिगी राजनीति मदि लेंगाकलोंदा अचौबा थौरांग कया लौरंकी लोकसभा के एमपी डॉक्टर आर के रंजन अवाब फोंदोलदुना हाई अहल लोरब पार्लियामेंटेरियन असिना खंगहौदुना लेखिदबदा थमोइ सोंगना अवाब फोंदोक्ली महाकि थवाइना ईश्वर की मफमदा शांति ओइना लैरुरसनु हाइरि लेबासिदा कोविड-19 दगी नाव फरकपगी सांगसादा मरफुमंगा दशमिक अनि मंगा यौरे हौके पुंग कुंथ्रा तरुकता मिय लिसिंग मरफु हुमदोय सुबना तरामाथोय कोविड-19 दगी नाव फरकी हक्सेल मंत्रालय की पाउना हाई हौजिक फाउबदा लैना असिदगी नाव फरकी मिगी मसिंग लाख यांखैनि पान लिसिंग कुंतरे चात्र सुबना मरी शुरे हौजिक एक्टिव केस लाख मापन लिसिंग अनि चामरी कुनमांगा लैरी नाव फरकगी सांग वन खललिवसी सरकारना टेस्ट ट्रैक अमदी ट्रीट हाइब थौरांग लोनेना संगसिन बदगनी इम्फाल ngasi phonga pause sing marwe pau sing namak haujik wahengbam rajesh leire rajesh thagachari kiran imphal da ngasi phongba pause singgi ahan ba lamai da phone riba pau singdi manipur gi director general of police lm kokte yauna mioi marfu humdoi ngarang covid-19 positive oiki haibasina sana laibak ireibak sangai express english poknapam amasung the people's chronicle gi ahan ba headline amasung huyelan pau amadi naharol gi thokdangina ani suba headline tawri National Sports University की वाथोक का मरी लेना इरांग होकरे इम्फाल वेस्ट की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सोकले हाइबसना द मॉर्निंग बेल इसेल एक्सप्रेस इम्फाल फ्री प्रेस की अहान हेडलाइन तौरी पावसी संगाई एक्सप्रेस एडिशन अनिमकिना अनिसुब हेडलाइन ओइना तौरी प्रधानमंत्री न जन आंदोलन हौदोखरे मुख्यमंत्री न लुचिंगदुना वासक लौखरे हाइबसना संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी नहारोगी थोकदांगी अहान हेडलाइन तौरी पावसी अतै पावसे सिंगदसु फोंगब थेंगनरे केंद्र की कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री रामविलास पासवान ngarang masagi anaba amadigi lekhidre haibasina sana lebaki ani sube headline tawri pawasi atei pawse kharada box item oina fongle nampu da sem kiba lengak oibana nampu hapugi thabak ngakta tawri haiba congress mla ke ranjiki wapam huelan pawgi ahan headline tawri Manipur की मरक की मिखल का मरी लेना लिलोंगदा थी हुंबगी थबक चथबदा नोंगमई तरुक फागले हाइबसिना मॉर्निंग बेल की अनि सुबह हेडलाइन तौरी ओजा ट्रांसफर तौबगी महुता सरकार की स्कूल सेंगतपदा हेना अहेनब मियंग संगनी हाइबा शिक्षा मंत्री सोरोखाइबम राजेंगी वाफमना इम्फाल फ्री प्रेस की अनि सुबह हेडलाइन तौरी मरई अनि लोंगबा असम की मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अमसुंग एजुकेशन मंत्री की इफिजी मणिपुरी सिंगना मई थाखरे हाइबसिना इसेल एक्सप्रेस की अनि सुबह हेडलाइन ओरे इम्फाल ngasi phongba pause sing asida phongliba atei pau khara panba tarabada pripa ki nifuhumdoi suba mapok kumon lakpada yaifa paujel pirakpa National Highway 37 da ahenba force thajin kre BJP की high power committee sem kre harau thel da curfew thamjing kre India da COVID-19 positive oiba masing lakh humphunipan hengkre mayang Imphal gang rape amasung murder case की co accused ongi bail hearing October 15 da yeithokre sarkar na school fee sada kuntra lowgi wapam MCU na yakidre miyang gi ihul ikai khumnadaba mihut sing para tambirasi haiba CLP lusingba o ibobi gi wapam sing asini kiran Thagachari Rajesh loisilakpada COVID-19 dagi ngakthongnaba face mask upa फुट तरुक लापना लैबा खुदसा सेंगना हममदि माइमित तरु तनाना थंब हाइबा अचंब थोंग अहुम सिंगाक सत्पिनाबा अमुक हननिंग सिंगजरी अरोइबदा मरोयो पाउ अमहन्ना कोविड-19 दगी ngakthongnaba gi जन आंदोलन कैंपेन मणिपुर सुमाई फांगना पांगथोकनाबा राज्यपाल अमदि मुख्यमंत्री ना हाइरी
Kendri Consumer Affairs Food and Public Distribution Mantri Ramvilas Paswan laikidre amasung laibak asida COVID-19 dagi naw farpge sangsa da maripumanga dasmik ani manga yaure paulo jare